ओजा अमदी महिरोई अनेगी मरीना फरबदी चौकट लमजेलदा हिदानबा ngamgani haina एजुकेशन मिनिस्टर राधेश्यामना फोंदोखरे महात्मा गांधी पामजरब वाखलोन अदु ngasiगी मिरोलना इन्नब होनगदबनी हाइना CLP लीडर ओ इबोबिना हाइख्रे हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर न पीब ऑर्डर चीफ मिनिस्टर एन बीरेन लुचिंग सरकार असना इकाई खुमनद्रे हाइना जाइलैंगडोंग ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन फोरम मणिपुर की प्रेसिडेंट रॉबर्ट गोनमैना हाइख्रे अमदी इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस कमांडो न माही मियोई अनि लुपा लाख कुलुमदोई रोमगी ओइगदबा युंगांगा कोनना फागतख्रे खुरुमजरी टाइम्स ऑफ मणिपुर की नुंगथिल की पाउ मिटिंग ताबिरिबा सिंगबु विद्यापति मयांग लंबमना ताराम नोक्सबग लोइनना हौजिक पाउ संदोकना पिजरी स्कूल की इंफ्रास्ट्रक्चर मतिक साद्रबसु स्कूल अदुदा लैरिबा ओजा अमदी महिरोई अनेगी मरीना फरबदी चौखट लमजेलदा हिदानबा ngamgani हाइना एजुकेशन मिनिस्टर राधेश्यामना फोंदोखरे ngasi lamphel da laiba directorate of education s की कॉन्फ्रेंस हॉल दा पांगथोखिबा पाउगी मिफम अमदा मिनिस्टर ना चौखट लमजेल दा हिदानबा ngamnabagidamak hawrakliba mahiroy singbu oja singna ningthina loinabiba changi कथोकपना मसरूक ओइख्रबा लमयान बाहिजम इराबोट अमदी जाति की मपा महात्मा गांधी ना गांधीबु निंगसिंगबा ओइने सेप्टेम्बर 26 तगी हौदनु अक्टोबर 15 फाउबा था अमा चुपने स्कूल सिंगदा चतुना एसे डिबेट अमदी तोंगान तोंगान बहिरम कयादा सांगदमनबगी थौरम पांगथोकनी अथौबा अनि असगी वाखलोन हौरकलिबा महिरोय सिंगदा खंगहननबा मथौ ताई अमरोमदा हंदक चही असगी ओइना स्मॉल स्टेट सिंगदा लैरिबा स्कूल सिंग सांगदमनबदा मणिपुरना मकोक ओइरकपा असि आइखोय पुमनमकी चाउथोकसनिंगाइनी नीति आयोग ने इंडिया पुंबगी ओइना कैटेगरी अहुम थोकना पांगथोकतुना इंडिकेटर कयाना कुपना येंगलबा मतुंगदा स्मॉल स्टेट सिंगी ओइना मणिपुरना मकोक ओइरकपदा नतना लार्ज स्टेट की ओइनासु मणिपुरना चादा 88.2% फंगलकपा ngamba असि लमदम असigi चाउथोकचनिंगाइनी ओइरकलिबा फिबम असिबु मांगलोमदा चटनबगीदमक लमदम अस्ता लैरिबा आइखोय पुंबना अमत्ता ओइना होटनमिनबा मथौ ताई हाइखी स्कूल टेक्न लेरे ओजा वार पे यावरी एदु लेते एदु तोयेना लेरि लिमिटेड रिसोर्स अतेक स्कूल दुई मनुंगदा वार फो ओजा दुगा लोइनना लिमिटेड रिसोर्स दुई मनुंगदा अखोयना तौजबदुगी फोन ओजा दो हाउसिल लाबा स्कूल फगलाबा अदुइदी आई थिंक we will be able to compete better atopa singa koi tawrakani khale other many things are in the pipeline akoi smart classroom tawrakpa adagi school chale bhana central government HRD dagi akoi da rupa crore Samri ga 80 some adu ma pire maram ha na 250 crore phangmane na double mui hela pire masi pire ko se harak dagi adu impact na akoi classroom kya sara kani laboratory kya sara kani computer aided learning ye akoi tawrakini smart classroom yarakani aduna matam khara changani थून मक्ति खुदक उबदी मदुदि उबो फंगमे नाकल अमरोमदा एजुकेशन मिनिस्टर राधेश्यामना ngasi lamdam aski school singda chatuna chamaga yankhai suba महात्मा गांधी की मपोक नुमित का मरी लेना महिरोय सिंगा पुकमेन पाउमेन अदुना अवात अपा यंगसिनख्रे यंगसिन खोंगसत अदुगा मरी लेना मिनिस्टर ना कथोकपना मसरुक ओइख्रबा जाति की मपा महात्मा गांधी की वाखलोन कया हवरकलिबा नहा सिंग असिना खंगनबा मथौ ताई तुंगी युम्बी ओइगदोरिबा नहा कया असिबु अफबा पुरकपा हाइबसी मखोइबु कुपना सेनरिबा कयागी अचौबा थौदांग अमा लै हाइखी गांधी जयंती निमित्तदा थबक सुबगी हैबिट अदई नुंसिनन लेमिनबा अदगी अहिंसा की मतंगदा रिसाइटेशन तौदना एक्टिविटीज क्या नैनरकांदा मागे प्रिंसिपल मैम यावनबगी अदुगुमि तौबो स्कूल दा सिंगनुसु याम फजन तौवे अदरा स्कूल अमनि येंगमगा आंगांसिंगी इंटरेक्ट तौरकांदा एनकरेज तौरमगे हाइदना कोई हक्सांग खतल लुनान मनतबा कोई बखतल लुनान मनतबा कोई पुक्निंग सु वाखल सो लुनान म सेंगबा फ वाखल खनबा मिनुंसी साव कथोकमबा अदुगुमि वाखल मलोन मैम यावनबगी कोई हौरैबा आंगांसिंग छात्र मरुना छात्र तंबीबगी मदुगी पार्ट अमोइना दम स्कूल खरा दम येम चपन
ai ama natraga mi ama hekta phatraga party da onsinduna chaiba ngangba asi yamna laibak thibani laikhidraba laibak asigi jati gi mapa Mahatma Gandhi na pamjaramba wakhalon adu ngasigi mirol na innaba hotnagadabani haina CLP leader o ibobina fongdokre wafam asi ngasi chamaga yankai suba jati gi mapa Mahatma Gandhi gi mapok numit palan thauramga mari leinana BT road ta leiba Congress bhaban da pangthokpa thauram da fongdokhibani Manipur Pradesh Congress Committee na sinduna Rashtrapita Mahatma Gandhi ki samaga yankai suba anniversary ki thoram aduda MPCC ki President Gai Khangam party ki VP Singh General Secretary Singh ex Minister Singh ex MLA amadi party ki luchingba kaya su saruk yakhi Laikhidraba Rashtrapita Mahatma Gandhi ki mitam da CLP ki leader o ibobi MPCC ki President Gai Khangam na luchingduna laisu katuna ikai khumnaba utkhi Palan Tharum adugi matang da CLP leader o ibobina hai khibada numit tadre haiba British ki mayokta hingsa yaudaba ahingsa gi pambaina maithiba pi khiba luchingba amani aikhoi masel gi marakta jat pijat khaidaba dharma gi khetnaba laikhidaba jati gi mapa asigi pokpa gi chahi chamaga yankhai suba palan thoram asina luchingba asina pamjakhiba wakhalon adu aikhoina ningsingba amadi thabakta onthoknaba hotnaba haibasi aikhoigi tawdaba yadraba ithau amani haibasi kawroidabani Bharat puning tamba laibak ama oinaba hotnabada lawkhiba thaudang aikhoina kawpham thokte amaromda party asigi mayokta kanaguma kharana nganglibasi angakpa fawi ai ama natraga mi amana phatre haiduna party asida onchinduna chaiba ngangba asi yamna laibak thibani state asi kari phibam da leiri haiba miyamna mayak sengna khangla wafam amani haikhi Congress ki ideology principle maduda akoi manadaba akoi khudamakse mananaba violence tawraga nampu tawraga gun point da sason tawbusidi aidi masina lasting oigani haibasi thajade aduna akoi Congress karmi pomnamakna aina appeal tawjaningbadi akoi khudamak nahounana wasakpaga loinana bapuji na pamjaramba Congress ki ideology principle do akoi kaiduna chalanba bapuji na pamjaramba do akoi thabak oina onthoknaba khotnarabata ngasigi observation asigi wahanthok laigani haiba wafam khrachi thamjarga swaisum tehanjagi MPCC ki thaupuba sing frontal cells GCC BCC amadi party ki worker kayana thorum adu da saruk yakhi CWC ki members su oiriba MPCC ki president Gai Khangam na hai khibada aigi punsina miyam gi yai fanaba tawba achumba chatpa non violence ta yumpham oiba luchingba amani jati gi mapa haina khangnariba luchingba asigi chahi samaga yankhai surakpa mapok numit asina aikhoi masal gi marakta hena nungsinaba amadi ahingsa gi wakhalun asi senaba hotnaba changi achumbana joy oi haiba mahaki wakhalon adu aikhoina matam pumbada ningsingba changi haiki onamang mafamda mana piriba paujel sidi ingta taptaba achumba maduna foundation oira kanda mana khangkiba chumnigi mangi sinbanda wa oina achumba chakadabani aikhoi shanti oiba lambi da khoi changsingadabani haibagi khorthoktanatana man thabak koina magi punsi chuppa phawada shanti lambida sattuna koi aroiba jahta phawada shanti hada sholaga malikhida Tungda CLP leader o ibobi MPCC ki president Gai Khangam na luchingduna MJ Avenue de leiba Mahatma Gandhi ki mitam phawba khongjat amasu satki loinana mafam aduda leiba Gandhi ki mitam dasu laisu katki High Court of Manipur na piba order Chief Minister N Birana luchingba sarkar asina ikai khumnadre haina Zailangrong Human Rights Protection Forum Manipur gi President Robert Gonmaina ngasi pangthokpa pawgi mifam amada fongdokre Chingmairong da pangthokpa pawgi mifam aduda Laumi Lup Impal East ki member Hais Jadumani amadi forum gi member kaya su sark yakhi President Robert Gonmaina makha taraduna hai IFCD Hairam Laba Hauzikna Water Resources High Krabat Department Asida Chahi Humpu Suraba Tabak Tagi Potaraba Mioi Amabo Amukhana OST Oina Tabak Puhan Bagi Thawong Asi Forum na Hakchin na Lawi Manipur High Court Amadi Division Bench na Chatnaba Yaroi Haina Order Thokraba Pawbada Sarkar Asina Thawong
थवोइदना जी रोबिंद्रोबु मखाताना थबक पुहनबा हाइबसी यामना लाइबक थीबनी सरकार असना कोर्ट की ऑर्डर इंदबा हाइबसी अंगकपा अमनी अथुबदा ओएसटी ओइना पुरीबा मियोय असि लौथोकपियु नत्रबदि डेमोक्रेटिक ओइबा खोंजंग सिंह चंगसिलगनी हाइखी महाकना सागलिबा माना सही 40 years सही निफु पुबा मतमदा महाकी दाम अदुगा प्रोजेक्ट में फेल तौगिबज उना अमुका रीएंगेज तौगे हाना ओएसटी अमु ओइगे हाना कैबिनेट डिसीजन लौख्रे हाना लौथोकसिदि अखोइदि असिगुम्बा थवोंग असि गवर्नमेंट यामना कन्ना यानिंगबा फुंगदोय अदो असि कनो तौरबदि अखोइसु डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ एजुकेशन से चथरनी हाना अखोइ ह्यूमन राइट जलंगरोंग ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन फोरम दगिसु कन्ना कंडेम तौरगा अखोइगे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ एजुकेशन चथरनी हाइबसे अदुम मीडिया के पथांग फोंगदोकजबनी पाउगी मिफम अदुदा सरुक याखिबा लौमी लुप इम्फाल ईस्ट के मेंबर हाइस जादुमनीना हाइखिबदा लिस्टिंग अनि तारा तरेटे चीफ इंजीनियर की पोस्ट के पेंशन चटखरबा जी रोबिंद्रोबु अमुखन ओएसटी ओइना थबक पुहनबा हाइबसी एक्सपायर ओइरबा हिदाक अमदा मखुम होंगदोकलगा नौना पुथोकबगा पांककनी अपिकबा डिपार्टमेंट असिदा चीफ इंजीनियर अनि थोकना खाइदोकबा अमदी चाही हेलबा मियोय अमबु अमुखन थबक पुहनबगी थोंग असि यामना लाइबक थीबनी हिरमस्ता कोर्ट योरक्तुना चटनबा यारोय हाइबा वाफम थमलबा फावबा सरकार असिना अमुखन थबक पुहनबा असि कोर्ट की मथक्ता सरकार असिना लाइबक चप मानरे चीफ इंजीनियर ओइबा याबा नहा ओइरबा मियोय कया लेरी अथुबदा कोर्ट की वाफम असि इंदुना मियोय असि थबक पुहनबिगनु हाइखी जी रोबिंद्रो शर्मा अखोना सही निफू हेना मांगना चीफ इंजीनियर होना थौपुरमदा कमीशन तौकिबा दाम सिंखरम पंजरबदा दोलाई थाबी बेरेस मफौ दाम सिंगा दामना चिंबसिंगसी अखोगी हंतकी इकंग थोइबा मयामसिदा लौमी सिंगसिदा कयाम खुदोंचाबा पिरगे इकंग थोकपसिदा हारिबा दाम सिंगसिजु केमता कानादना दुम मांगरे सही निफू हेना चीफ इंजीनियर होना थबक तोरकबा मतमसिदा प्रजा सिंगी अखोगी हाइतारे डेवलपमेंट वर्कसिदा मसंग थोकपा थबक अमता तौरमद्रबा मतुंगसिदा पेंशन चलबा मतुंगसिदा जु मार्कबु हंजन हंजन अमुक एक्सटेंशन तौदना थबक पुहनबसिदी अखोगी याम समना हारबदा एक्सपायरी ओरबा हिदाक लेगली अमखक मखुम नौनमु ममिंग थोनजलगा समानन सिजनबगा समानै अदुना अखोइना ऑनरेबल सीएम की माइकैदा अखोइना अपील तौजनिंगबदी अखोई अनौबा इंजीनियर मैम लेरिबजे यंग एंड टैलेंटेड ओइबा इंजीनियर मैम लेरिबजे मसी पेंशन चटकीबजे हंजन हंजन सांगतोगा सिनबगी महुता अखोई अनौबा इंजीनियर लेरिबजे मखोई मेथड टेक्निक मैम से पुथोगा नौना मखोई वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट से चौखलगा अखोई प्रजा सिंह कानब पीजी मखाताबा पाउ पिजद्रिंगिदा ब्रेक अमतंग लौजरी नुपी अखोईगिदी खोंथांग खुदिंग सिक्सिनिंगाईगी सिक्सिनिंगाई ngaktani मफम मतम खुदिमक्ता अइना चेक्सिंदुना तलाकली अदुबु महौसाई खोंचटनिना खुदों थिनिंगाई अतुमक ओय मणिपुरदा अहान बोइना इरमदम मसिदा साजबा निंगोल खुदो अदुबु ngasidi अखोई चिंगनानिंगाई ओइद्रे अखोईगिदमक ब्राइट इंटरप्राइजेस की निंगो खुदो ब्रेक की मतुंगदा मखाताबा पाउसिंगदा मयाई काबा निसागी मथक्ता चथबा ड्राइव की सरुक अमा ओइना इम्फाल वेस्ट कमांडो के अचौबा माई पाकपा ऑपरेशन अमदा ngarang numidang wairam इम्फाल जिरी लंबी की मोइदांग पोक अहिबम लाइकाई मापादा जिरी दगी इम्फाल तमना लाकपा टाटा ट्रक अमा लुपा लाख कुलुमदोई मुकी ओइगदबा इंडियन मेड फॉरेन लीकर कैश चाट्रोक का कोनना मियोई अनि फारे हाइरी फारबा मियोई सिंह अदुदी यांगंग पोकपी गोल ताबी दगी मुतुम रोमेन चाही निफु अपोकपा लाइखिद्रबा मुतुम टोलेन अमदी खोंगजोम खेबचिंग दगी चेनम देबेन चाही कुंथ्रागा मंगा अपोकपा लाइखिद्रबा CH मुहिंद्रो कवि हाइरी हिरम असिगा मरी लेना इम्फाल वेस्ट कमांडो कॉम्प्लेक्स हेडक्वार्टर दा पांगथोखिबा पाउगी मीफम अमदा एडिशनल SP ऑपरेशन अमरजित लमाबमना हाइखिबदा चीफ मिनिस्टर एन बिरेन की मिटिंग मखादा चथरकपा वार अगेंस्ट ड्रग्स एंड अल्कोहल की सरुक अमा ओइना इम्फाल जिरी लंबीगी दा आइना यादबा मवोंगदा यू ट्रक अमा पुरखरे हाइबा अककनबा पाउ अमा फंगबदगी एडिशनल SP ऑपरेशन लुचिंगबा टीम अमना मफम अदुदा फ्रिस्किंग चेकिंग चथबदा हाइरिबा मियोई अनि असि युंगांग ट्रक फुल लॉट अमगा कोनना फाखिबनी फागतलबा पोलम सिंह असि कैथेल द लुपा लाख कुलुमदोई मुकी ओइगनी मखातान FIR अमा लौखटपगा लोइनना लीगल प्रोसीडिंग चथबा हौख्रे हाइना मागना मखातान फोंदोखी
अखोई हुजिक की ओइना ड्राइवर जीगा ड्राइवर गाड़ी दुदी यावरकपा ड्राइवर गा हेंडरमैन जीगा लोइनना केस चात्रुक चे अखोई पाछोई पीएस ता सिनेदुना मखा ताबा एफआईआर अमा लौरगा मखा ताबा नेसेसरी एक्शन तौनबा हौजे अखोई इम्फाल वेस्ट की माइकैदि कन्न होनाजरी मणिपुर की अहानबा प्राइवेट सैटेलाइट चैनल अमक ओइरिबा टाइम्स ऑफ मणिपुर टॉम टीवी ना चाही अमा मपुंग फारकपगी थौरमगा लोइनना ngasi सिंगजमई चिंगा चिंगदा उ चारा कया थाखिबगा लोइनना टॉम टीवी जेनिम्स ब्लड बैंक अमदि ट्रांसफ्यूजन यूनिट का पुनः खुसमनदुना ब्लड डोनेशन कैम्प अमसु पांगथोखी कैम्प अदुदा टॉम टीवी की स्टाफ निफु रोमनस सरुक या ईपी खी थौरम अदुगा मरी लेनना टॉम टीवी की एडिटर जित निंगोमबमना मालेमगी ओइना होंगलक्लिबा अइंग असागी खल असि खरादंग ओइरबसु हंथा हननबगी पांदमदा ngasi थौरम मसि पांगथोकपनी थारिबा उसिंग असि हिंगननब होटनबदा टॉम टीवी ना अचौबा थौदांग अमा लौगनी हाइखी टाइम्स ऑफ मणिपुर टॉम टीवी की चाही ममपुंग फरकपा सिदैदा खोई हराउ त्यामबा मियांग सेवा तौजबा चाही ममपुंग फरकबसिदा खोई लेबाकी ओइना लेबा अखोई क्लाइमेट चेंज लेबा वेदर की चेंज ले खतंगदसु कनबंगम पांदमदा खोई उ थाबगे थौरम से पांगथोकजबनी चिंग उ यानथत्पा दगी तौबदि ngasiदी पुरा अखोई इकोनॉमिक कैनो ओइद्रबा बैलेंस यूनिफॉर्म ओइद्रबा एग्रीकल्चर दसु यामना अवाबा चिथेंग अमा पिरे अदु उ वा थादना चिंग मानजिदा अखोइना संगलगदि सोइदना हानगी थाइनगी पाइपुगी नॉर्मल दो अमोहन हलकने ना आशा तौगी ngasi थौरम अदुदा सरुक याखिबा टॉम टीवी की डिप्यूटी एडिटर प्रेमानंद मक्साताबमना थारिबा उ कया असिना मपुंग फादुना महे यालकपगुम मतम की ओइना थोरकपा थौदोक वाथोक कया खुदक खुदकता मियामदा खंगन बंगमलिबा चैनल असिना मियाम के सेवा मतोन लोमना तौबा ngambada lamdam asigi मियामना सुमटेंग पांगबियु हाइखी अखोई ngasi ge अखोई टॉम टीवी की फाउंडेशन मिसिदा अखोइना उ चारा सिंग थाजबगी मरमदी अखोई ngasi gi oina अखोई मालेम gi oina हाइतारे को महौसाई खल काइथरेग्लिबिसा खरदंग ओइरबसु कनबदा हाइतारे ngakpada akhoi mating oigdra na khoi thajagdoribni adugi mathakta mu tom tv su upal gumna hayeng tungkoina mana pungna miyam gi dongta seba taw ngamnawai dongta ngamjagi haibagi akhoi thongni jabaga loina na khoi thajagdoribani आईना यादबा मोंगदा संगसलकबा मियोइसिंग थिदोकनबा पुलिसना लौखलकपा सेक्शन थौरांग सरुक अमा ओइना इम्फाल ईस्ट कमांडो अमदी पोरमपाट पुलिस के कंबाइन टीमना ngasi ayuk महाबली कबुई खुल एरिया दा पाक्सना थिबा हुंबगी थबक साथखरे इम्फाल ईस्ट की एडिशनल एसपी ऑपरेशन टीएस कृष्ण टोम्बिगी मित्यंग मखादा अयुक पुंग मंगागा मिनिट निफु मंगादगी पुंग तरुक मखाई अद्वाई फावबा चथखिबा ऑपरेशन अदुदा भरादा लैरंबा मियोय मरफुरो मसा मसागी सक्ताक से पुथोक हंदुना मसक खंगदोकपगी थबक साथखि अदुमकपु थोइदोकपा मिफा मिपुंदी यावखिदे हाइरी State Health Mission की मीटिंग मखादा District Tobacco Control Cell अमदी Sangai Youth Tobacco and Educational Organization सिंधुना ngasi Yellow Line Tobacco Free Campaign पांगथोखरे Little Flower School दा पांगथोखिबा थौरम अदुदा स्कूल असगी महिरोई अमदी ओजा कयासु सरुक याखी District Administration Imphal East na susinduna jati gi mapa Mahatma Gandhi gi chamaga yangkai subam mapok kumon ga mari lenana district level gi oiba cleanliness drive ama pangthokre cleanliness drive adugi saruk ama oina school gi mahiroi kiana tim khaidoktuna lambi sorokta sakhairam liba plastic waste sing khomjinba yamba tanabagi sangdamnaba amasu fangthokhi thauram aduda DC Imphal East Rangitabali Waikhom STO Singh Imphal East ki SP Jogesh Chandra Haubizam Additional SP Operation TS Krishna Tombi Adaksya Jila Parishad Amadi Pradhan Singh su saruk yakhi आईना थिंख्रबा लालहोलुप KYKL की यामना मरु एबा एक्टिव मेंबर अमा ngarang Imphal East Commando amadi kunteruk suba AR gi apunba team amana ngarang Thambalnu Market angtha area dagi fari hairi pharaba miyoi adudi Bisnupur Ward number 8 dagi hojik na Umathel Makha Laikai Waikhong da leiba lup asigi self style Lieutenant RK Premjit Singha alias Singlen alias Tomba Kawi Hairi Pharaba miyoi asi makhatana ain gi oiba thabak sing laukhatna daba Andhra Police ta sinakre Hairi Nakal Amaromda Imphal East Commando amadi
Manga suba JNK Rifles ki apunba team amana aina thingkraba lahlolup KCP Noyon gi active member ama Kongpal Khaidam Laikai Ponglambi Manaktagi Fari Hairi. Faraba miyoi adudi loop asigi SS Private Wangkem Rakesh Singha alias Lamyanba Chahi Kunthaga Nitoi Apokpa W Tomchau Singha Wangkhai Koizam Laikai Dagini Hairi. Mahak loop asigi SS Second Lieutenant Devan Kauba Amagi Makada Tabak Tawani Hairi. Faraba miyoi asi makata na aingi oiba tabak sing Laukhatnanaba Porompat Police da Sinakre Hairi. Zati gi mapa Mahatma Gandhi ki samaga yankhai suba mapok kumon ga mari lainana Impal West Commando nasu Ragailong Gate tagi hauraga Minuthong Machin Phauba Lamtu Sengbagi Thorum ama ngasi ayuk pangthokre. Amaromda Impal East District Police nasu Porompat DC Lambi amadi SP Impal East Complex da Lamtu Sengbagi Thorum ama pangthokre. National Highway and Infrastructure Development Corporation Limited NSIDCL na Mahatma Gandhi ki chamaga yankhai suba mapok kumon amadi swasthya hi sebaga mari lainana single use plastic thingbagi matangda awareness campaign ama ngasi Ghari Youth Club da pangthokre say no to plastic yes to sustainable development haiba thim da pangthokhiba thorum adugi saruk ama oina airport lambi paringda lamtu sit sangki thorum aduga mari lainana NSIDCL ki director Saitrabata Sahuna Ngasigi awareness campaign asi lebak asigi tongan ba NSIDCL ge branch office sing da pangthokli. Thauram asida mahiroi kaya amasu saruk yaduna plastic na miyoi ba khunai da piri ba chaithengi matang da wakhal tahanki. Single use plastic sing asi sizinaba thingbada miyam gi achauba thaudang lei haiki. Through public awareness campaigns, motivating the school children, the local Panchayati Raj institution members, urban local bodies, and all the stakeholders, the public representatives, we should join hand and fulfill the dreams of our Honorable Prime Minister, who has appealed to all to ban this plastic, which is having serious health hazards. You know, the effect of plastic is very bad for the health of human being. So we have to do that. So I am very happy in Manipur. Yesterday also I visited Thowal, and today in Imphal city itself, people are very keen to join this movement. I wish all success to the people of Manipur. Bharat Sarkar na paikhatpa Bharat Puluna na thamnaba swasthya sebagi makhada chamaga yankhai suba Mahatma Gandhi ki mapok kumon ga mari lainana Bishnupur District Water and Sanitation Committee na sinduna Bishnupur Police Station dagi Bishnupur Mini Secretariat phauba cleanliness drive chathakre thauram madu da saruk yakhiba kumbi kendra gi MLA S Birana Fongdok khibada Jati gi mapa Mahatma Gandhi gi mapok numita district asina palan tauba phangba nungai mahakna Pamlamba Wakalon Singh Bharat ki Prime Minister Narendra Modi na nahuna na thabak oina amuk onthokpa asi thagat ningai ni haiki. Ganatantra ki nungai jaba phangi base mahaki mapandagi ni haidna yoiba khudimangna malemna khangna khiba adugumba father of the nation asigi mahaki pokhibagi chamaga yankhai suba sigi palon na khoina tawjaba ngamba koi district sina tawjaba ngamba akoi Yamna Tawaisda, Nungajay, Farming Kudimaki, Boy Namasda, Tawai Yabiduna, by Masda Pankok Chabasi, Yamanungajare. Bishnupur District DC Dita Arambamna, Swasthya Sebaga Mari Lainana, Cleanliness Drive Satabaga Loinana, Yariba Makai single use plastic assist season Nadanaba Amadi, Hena Lunan but Lamdam, Ohen Bada Miamna Mateng Pangbiu, Loinana, District Asigi Oina Tasgi Manungda, District Asigi Oina Plastic KG, Lisingama, Komzinaba Pandam Tamle Haiki. Single use plastic se pura puri oina thingba aduga leramiba hana sakhairaga leramiba plastic singsina khongol laga hoje khoi chathari sineba khongol laga akoina reuse anaga recycle tawgiba na akoi adugi pandam thamli aduna hoji akoina collection tawraiba plastic mayam se pulap oina kg 5 di helamani akoina collection tawrai se amuka hana break amatanga lauzari Mega Monsoon Offer. Be a lifetime subscriber of Lamjingbatomtv daily newspaper at Rs 10,000 only.
For more details, please come and visit our lamjingbatomtv office at Uripok Laikurembi Laikai, Imphal West, or contact us at 8837353352 or 9402 991 938. ब्रेक की मतुंग ताराम नोक्चरी मदी मखा ताबा पाउसिंगदा स्वास्थ्य ही सेवा गा मरी लेना ngasi मोरे पुलिस ना मोरे टाउन मनुंगदा लमतु सेंख्रे इंडो म्यांमार फ्रेंडशिप गेट नंबर 2 दगी हौरगा मोरे कैथल फावबा तोंगान तोंगान बा मफम सिंग सिट सेंखी टाउन असigi yamna maru oiba kaithel lambi national highway lambi da laiba port hole kaya amasu JCB sizinaduna semjinki ngasigi lamtu sengbagi thabak asida law and order puriba additional SP KS Robinson CDO operation gi additional SP Amit SDPO OC yauna saruk yaki nakal amaromda Watam MCM amadi akodom nasu more da swasthya hi seba ga mari lenana more town kaithel gi akoibada lamtu sit senki Morea Laiba Nipum de Suba Assam Rifles na Sinduna, ngasi Hidraba Matma Gandhi Mapok Nubit Asiga Mari Lenana, More Manung da Lady Batongan Tongan Bazati Kayagi Mio Singapuna, Saruk Yaminaduna Mini Marathon Amapang Tokre, Marathon Asida Commandant Sumit Sutna, Zeoba Jerry Children Home Dagi, Lamthaduna, Moregi ICP Pau Bachorakna Kilometer Ahumlom Tenki, Lamjel Asta Tongan Tongan Ba Nupa Nupikayana Saruk Yaki, Tungda Nipum de Suba ARG Commandant Summit Yauna, Tongan be CSO leaders singna lamjel asida makok mathang taraba singda mana mathum yen thokhi Chamaga Yankhe Suba Mahatma Gandhi gi mapok kumon ga mari lenana Bishnupur district police na tongan ba mafam mari da lamtu sit sengkre District asigi SP Priyadarsni Lystrom additional SP operation KH Manihar additional SP Elo Luikham Lamyo SDO gi OCL Wi-Fi STPO Lakshmi Devi Thingbaizam Amadi Bishnupur Piaski OS Dinesh na Chingba Makok Thongba official Kiana Luchingduna Lamtu Sengbagi Thoramadu Hogdokhi Bishnupur Bazar Lokoi Pat Bishnupur Police Station Amadi CI College Bishnupur gi Tongan ba mafam marida district police ki tongan ba troop singna chaithoktuna amot akai sing amadi maru oina single use plastic amadi atai plastic ki potlam sing khomdokhi PHED Jeribam Division Jeribam Municipal Council Jeribam Amadi Jeribam District Administration na khusam naduna Jeribam da Ladiba Department kayagi miyoi sing Amadi Friendly Environmental Warriors Jeribam na Mahatma Gandhi ki chamaga yankhai suba mapok kumon thoramga mari leinana Jeribam ki railway station school sing Amadi Department kayagi official kayagi Loinana akoibada lamtu sit sengkre thoramadu da saruk yakhiba Jeribam district DC Mayang Lambam Rajkumar na haikibada chamaga yankhai suba birth anniversary of Mahatma Gandhi gi thoramgi charuk ama oina activities kaya ama faikhatli ahan bada Jeribam da leiriba department kaya gi office sing amadi school sing da leiriba miyoi singna masa masa gi area adu sengdokpa loisinkre mafam khara dana Khangatlaga railway station asidagi market phauba asi sengba ngamnaba department khudingmaki miyoi sing amadi FEW su yauduna kan hotnari tungda JMC ki hall da formal function tawraga thauram asi loisingani haiki koi shaishagi office complexes schools sing colleges sing institutions kama da koi first round of activities koi sathakre ani suba phase oina koi na portion thra khalle haraga koi target chima sengba ngamna ma koi horaga koi market complex phawba koi chathagani tungda mayam nasu ubiram gani koi massive cleanliness drive ma koi club local volunteers sing gi full support yaure haraga department sing kuting participate tawre haraga koi chathajari
Manipur Food Industries Corporation Limited ki Vice Chairman K Sarat Kumarna ngasi thoram asi yamna nungaiba amadi yamna kanaba amani ngasi ki thoram asida amuka hena miyam gi pukning singsinjaduna luna na thamsi Chakhaiduna leidiba plastic mafam chana thamnaba haiduna mahaki maikaidagi oiba October tha asigi manungda khwaidagi yamna plastic ki oiba potlamsing khongatpa ngamba mioi amada CSO da cell gi manak piragani masigi damak friendly environment warriors few jeribamna organized tawgani haiduna plastic khongatpa asida miyamna mapung phanaba mateng pangbiu haiki individual oina tawbungamba mioi duda भारत के प्रधानमंत्री ने प्लास्टिक से अमुक तक है नसी नवी यारो है देना चथरा इब कैंपेन नसी सरुक मोइना हाकि मैगी दगी अदुम मना अदु पिजगे है देना मैं अंद खंगंजरे जाति की मपा हाइना खंगनरिबा महात्मा गांधी की सामग यांkai सुबा मपक कुमनगा मरी लेना अमदी महाकपु इकाई खुमनब उतुना ngasi Imphal West की मनुंग चन्ना लैबा खांगमोंग छंजाबुंगदा लैबा खुनाइबी पाकता उचारा कया थाखरे थौरम अदुगा मरी लेना Khunai Scientific Beekeepers and Producers Cooperative Limited की Chairman Dr. S. Mangina Mahatma Gandhi bu ikai khumnabaga loinana mahakna pamjaraba environment kanbagi wakhal adubu mapung phananaba amadi Khunai Bee Park asi ecological park ama ohennabagi wakhalonda thauram asi pangthokpani haiki Scientific Beekeepers and Producers Company na ma Gandhi ki mapung numit magi samya kai shubam apung bisiga loinana akoina मांगोदजु अकोइना ट्रिब्यूट होमेज पीबा लोइनना अकोइना मान पामजरबा एनवायरनमेंट कनबदा अखोई कंपनी जु मदुगी चाव थौदांग अम लोगजबग लोइनना अखोई मफमजे लैबा अखोई बी पार्क से बसते अखोई उसा थाबगी थबस पांगदोकजबनी हौजिक अमुक सानबगी पाउ खंगबिगनी Dr. Colvin Academy More की annual sport meet ngasi More Consumer Club की president Saiboy Haukipna Haudokre sport Haudokringai Mamoinana National Cleanliness Day ga mari leinana social service amasu pangthokhi play with decrease high team da chathagadori be sport meet Haudokpagi thoramadu the social worker Tangkolon Haukip amadi Hachin Haukipsu saruk yaki ngase yuk phong ki ba pause singi maroi ba pausing amuktang punna khangminase lamjingba times popi pambi thabagi muhuta atopan muhut sinaba center da fan pibi na ba hijackre chief minister BJP lengangna rajbhavan fawba aranba mong da sizinare oi bobi union state minister RK Singha unaduna awara pa mengkhatpina ba taksin khre gandhi jayanti gi mangoinena khairamban kaichel sitok sengdokre Isa ki family platform saksang ni khalaga luna na thambiu TH Syam Kumar October 3 da state sin bathungna human chain kangsi kingba amadi kholau ke alaw gadori Sangai Express fish talk ki matang da political parties sing yauna khanakre political parties sing bi famna miam gi warep sogat khre nupi masa mapan ijan manghan banupa sahi tarani fan padok pi khre tungi mirol gi damak drug ki mayok da puna lepsi chief minister pokna form pungfam amata da kangsi kingbiu human chain semduna khongjang jangchen biu Man Pack CAB pass tawgani Amit Shah Pistok ki wafam sidade ruling amasung opposition ki khenaba thamdana punna lepkadabani Sunil ngasi makata na Amit Shah ga unaraga warosinama puraklaba yari thengnariba issue sing si merger agreement ki khudolni NIPCO government na miyam gi thabak tawbagi muhuta daita yaudaba uangang duna leire oibobi Huye Lanpo mayai kabadra ki saitheng punna mayok minaba mathau tare Chief Minister CM gi wafam yumpham yaudabani ibobi sana leiba Rajbhavan Fawba BJP na lana sisinari oi bobi gai khangam Congress ki MLA sing BJP da mukchapagi wafam leite fammunabagi lan Chief Minister ngasi Delhi da chalani Chief Minister sinbagi wafam leite Isel Express drug ki matang da pangthokiba regional conference lotion khre tungi khunai da drug free ohenaba agency community amadi lebak singna puna honaminarasi Biren Chief Minister na Congress gi MLA changlakani hairibadu aranbani thang satnariba yumda kana changningani gai khangam iraiba Naga Peace Accord ki matang da all political party alert meeting pangthokre framework agreement na Manipur so on ba yaroi midterm poll pangthok ba yari ba phiba masida kanana changning ga dori bano BJP ge lengak lobo ikai khuna da bani loisilak pada moroi ba pau amok hana pizari
ओजा अमदी महिरोई अनेगी मरीना फरबदी चौखट लमजेलदा हिदानबा ngamgani haina Education Minister Radheshyamna फोंगदोखरे महात्मा गांधी ना पामजनब वाखलोन अदुंग सिगी मिरोल ना इन्नब होटनगदबनी हाइना CLP लीडर ओ इबोबिना हाइख्रे हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर न पीबा ऑर्डर चीफ मिनिस्टर एन बिरेन लुचिंग सरकार असिना इकाई खुमनद्रे हाइना जाइलैंगरोंग ह्यूमन राइट कमिशन प्रोटेक्शन फोरम मणिपुर की प्रेसिडेंट रॉबर्ट गोनमैना हाइख्रे अमदी इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस कमांडो ने मियोई अनि लुपा लाख कुलुमदोई रोमगी ओइगदबा युंगांग कोनना फागतख्रे हौजिकिदी टाइम्स ऑफ मणिपुर ने पिजबा नुंथिलगी पाव मतंग अस्त लोइसिनजरे अहेनबा पावगा लोइनना निमिदांग पुंग मापलदा मु फंगबिगनी